Gikiro gĩa gũtamba kwa mũrimũ wa COVID-19 ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩhĩtũku gĩkoretwo gĩkĩambatĩra gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa rĩu kĩrĩ gĩcunjĩ-inĩ kĩa 1.9 harĩ igana, na rĩu ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩroria mũingĩ ndũgekĩrĩre mũhũthia mawatho ma kwĩgitĩra. Kwamba tunapoingia msimu huu wa baridi na msimu wa mvua, tulikuwa na matarajio kwamba nambari ya visa vya COVID-19 vitaenda juu. Kwa hivyo tunaendelea kuambatana na utabiri ambao tulikuwa tumepata kutoka kwa wanasayansi wetu, na kitu ambacho tungependa kuweka mkazo ni kufuata yale maagizo ambayo yalitolewa na Wizara ya Afya. Thirikari igithii na mbere na kampeni ya kuria muingi witikire guthecwo njanjo. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugite kuri na njanjo cia kuigana iria inyagĩtio thibitari nyingĩ guothe bũrũri-inĩ. Balo ningeweza kusema kwamba ni la kusitikisha ni kwamba wengine bado hawajapata chanjo. Sisi kama wizara tuna chanjo katika store zetu zote nchini nzima, kaunti zote hospitali zina chanjo. Tuna chanjo hivi sasa milioni 8. Lakini changamoto ni kwamba Wakenya hawatoki kupata chanjo hizi kwa sababu watu ni kama waliona kwamba corona imeisha. Ningependa kusema kwamba corona haijaisha. Mwandiki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ aririkanĩtie a Kenya mũrimũ wa COVID-19 ũrĩ okuo na nĩ wonekete ũkĩrurumũka na njĩra nene mabũrũri-inĩ mangĩ, na orĩtie a Kenya macokererie njĩra cia kwĩgitĩra. Na tuangalie pia nchi kama ya China na kina Hong Kong. Tunaona kwamba na Korea pia mahali COVID ilikuwa imeanzia. Tunaona kwamba nambari zimeanza kuenda juu na hata serikali zao zimeanza kuchukua hatua kali za kufanya lockdowns. Ningependa kusema kwamba sio vigumu sisi kurudi huko, lakini tunaweza kuhakikisha kwamba tumesimamisha ama kuendelea na ule njia tulikuwa tunaenda, ambayo namba zimerudi chini, na kuhakikisha kwamba spread imepotezwa kwa sababu ya chanjo. Oho Mochache augite ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩrĩ cemba kũhĩtana na mũtuthũko wa mũrimũ wa mũthandũkũ wa nũgũ ũrĩa ũtuthũkĩte mabũrũri matiganĩte ma Afrika na Rũraya. Hatuna kesi yoyote ya monkeypox katika taifa letu wala katika nchi zote jirani za nchi yetu, na pia kuhakikishia Wakenya kwamba tuko tayari kabisa kukabiliana na monkeypox kama itakuweza kuingia nchini, kwa sababu mikakati ambayo tulitumia katika vita dhidi ya COVID-19 hiyo ndio tutatumia ikiwa monkeypox imeingia. Lakini kwa sasa tusiwe na hofu yoyote. Tumeongeza ile surveillance katika all points of entry kuhakikisha kwamba ugonjwa huu usiingie nchi letu, na ikiingia hivyo pia tuko na response na containment measures ambazo tumeshaweka tayari kukabiliana nayo. Rũhonge rwa thĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ rũrĩtie mabũrũri maikare marĩ maitho kuona mũrimũ ũyũ nĩ wambĩtie gũtamba mabũrũri-inĩ maingĩ, kũrĩa rĩu mabũrũri 20 mandĩkithĩtie arwaru a mũrimũ ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, Gĩtũ Wangari Maria wa Mũigana.